Igitabo cy'Itangiriro turimo dusoma, nagira ngo buri muntu yicare ku ntebe imuri imbere iriho vide kugira ngo twegerane. Itangiriro 48, Itangiriro mirongo ine n'umunani umurongo w'icumi. Umurongo w'icumi haravuga ngo kandi amaso ye ya Israheli yarabeshejwe ibirorirori n'ubusaza, ntiyashoboraga guhezwa. Arabamwegereza, arabasoma, arabahobera. Israheli abwira Yosefu ati, sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi, none Imana ineretse n'uruzaro rwawe. Amen. Uyu ni wa mugoroba watugeneye Mana. Iri ni rya sezerano wadusezeranije. Aba ni ba bantu watubwiye hatabuze n'umwe, hatiyongereye n'umwe. Abo wagenye ko bakwiriye kumvira ijambo nibo baturi imbere, kandi uwo wagenye ko azaribabwira nawe niwe ubari imbere. Shimwa ko uzuzuye ibyari umugambi wawe, mu izina rya Yesu. Amen. Mugire umugisha w'Imana. Twari tuvuze ngo mugire umugisha w'Imana. Dushimiye Goshen Holy Church, ubuyobozi bwanyu, Revera Habimana, Imana iguheze umugisha. Dushimiye abaririmbyi bose baririmbye, nabo Imana ibaheze umugisha. Dushimiye Pastor Muhawe n'Imana Lauriane wayoboye, Imana imuheze umugisha. Dushimiye namwe mwitabiriye amateraniro, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma mugire ikaze, mutekane. Hari igihe utumira abantu kugufasha ukagira ngo watumiye abantu bo kugutera akajagari. Ndamukiriza umuntu mumbarize ngo nibiki biza bikurya uri mu ikanisa. Hari ibintu biza bikurya. Ugahamagara umuntu ngwino ufasha, ariko ukasanga akavuya guteye. Wari kwibera wenyine ukisengera. Mfite abana 2 b'abahungu, ikintu ni batoya, ariko sinjya nkubita umwana kuva mbaye, ariko iyo agendagenze mu ikanisa tugataha jya mukubita agahugwa ikanisa nk'amezi 3. Mu ikanisa si ahantu ho gukinira. Nimba amateraniro akurimo ngwino usenge, atakurimo ntabwo ipolisi cyakuzanye, jyama. Ujyama usinzire ugubwe neza. Hari ikintu abantu bataramenya, nta teraniro ribaho riruta iyindi. Ndi mu bahungu batoya babwirije amakanisa arimo abantu benshi mu bihugu bitandukanye, ariko nta teraniro ribaho riruta irindi. Iteraniro ryose ririmo abantu 3 na Yesu wa 4,
riruzuye. Iryo teraniro rirabaye, riruzuye, rireneye. Uzuryubaha kuko wubaha ya makanisa yuzuye abantu no mu madirisha. Ndatonganye, ndimo ndaza mba pastor by the way. Umuhungu wawe ufite amavuta kuruta abandi ni Yesu. Mu babyawe n'abagore nta wagize amavuta kumuruta. Yazuye abapfuye bagihwera, azura abari bamaze iminsi bapfuye bana bahambye. Murumva ayo mavuta yari afite, ariko mushobora kuba mutari kuyumva. Niwe muhungu wazuye umuntu ikiriyo cashize. Oya, kuzura ugiwera birashoboka. Iyo ikiriyo carashize abantu barataha bakure, basigara bumva amakuru ngo yasigaye amuzura. Ariko yagiraga abakristo 12. Murumva ayo mavuta yari afite? Yari afite abakristo 12. Abandi bose wumva ngo yakoze ni igiterane nk'uko nawe wohamagara umuririmbyi ukamwishura stade kuzura. Ariko abari banditse mu gitabo cye bari 12. Amen. Hari igihe ubwira Imana ngo Mana wambaye abakristo, ikakubwira ngo ceceka n'umuhungu wanjye yari afite 12. Twazamura amaboko twebamo haleluya. Ikanisa ririmo 12 muza muryuba. Mu myaka 3 n'igice Yesu yananiwe kurenza 12. Ariko amaze gupfa 12 bahindura isi yose. Umugabo bita Napoleon Bonaparte agiye gupfa ari mu bigwa arimo yandika, yaravuze ngo iwe yarimo yivuga Napoleon ngo nananiwe gufata isi kubw'inkota, ngo ariko Yesu ngo yayifashe kubw'ijambo. Ikizere ku muntu uko akomeye Yesu kugira aba followers benshi, ntabwo ari ukugira abafana benshi. Oya, ikizere ku muntu uko akomeye ni igihe uzapfa ibyo wubatse bigasigara bikomera. Tumaze kubona abantu benshi bagira ibihumbi by'abantu ariko bikamushirira mu ntoki nk'isabune. Dufite ministeri yitwa Favor, niyo yateguye iki giterane. Umunsi wa mbere nterana nateranye ngenyine, nta muntu nigeze mpamagara. Umunsi wa kabiri duterana turi 2. N'umupasiteri natumiye waje kumbwiriza, wari watura amaturo ukanayatahana uri wenyine, none se woyatwara. Umunsi wa gatatu duterana turi 3. Umunsi wa 4 ubwo hari twasengaga 4 ku cyumweru w'abandi bazaga kudufasha, ndavuga umunsi wo kuwa 4. Umunsi wa 4 duterana turi bangahe? 2. Umwe muri barya 3 yari yabonye visa yagiye muri Canada. Ariko nafukama Imana ikambwira ngo bazaza nk'ibitonyanga bya serumu. Uyu munsi wacu wo kuwa 4 ni benshi. Ariko ikintu nabwiye Imana, narayibwiye ngo Uwite ntuzama umuntu w'akavuyo mu buzima bwanjye, nanga akavuyo. Nurari ku muntu ejo uzamubwire ngo uzoze wasize akavuyo. Utuze, wubahe Imana, wubahe n'urusengero. Amazina ni yayandi, ni muyoboke Imana. Ndi mu bantu baza bubaha igihe, musijari ndabatahanira ku gihe.
tusigaje iminota 17 ninyirenzaho ndarenzaho miki. Amakuru twasomye ni amakuru y'umugabo bita Yakobo, ngo amaso ye atakibona abeshejwe ibirorirori n'ubusaza, abaza umuhungu we witwa Yosefu, aramubaza ngo aba bana mbona ni abande? Yosefu aramubwira ngo nabi Imana yampereye ino. Ngo arabegera, arabahobera, ararira, arapfukama, aravuga ngo erega Mana ushimwe, ngo sinarenze ko nzongera kukubona, ngo none Uwiteka aneretse n'urubyaro rwawe. N'iryo jambo ngira ngo tuganire. Mwari muri aho bavandi? Muri aho mumeze neza? Uku murabona ukuntu umutekanye, ibi ndabikunda cyane. Iwacu muri Feva i Kigali nta muntu uzusohoka, nta muntu uzusohoka, ntawe uzusohoka. Ubundi twatinye turabashitsi. Itangazo ryacu tuba tuvuga ngo telefone yawe ushiremo indege Ethiopian cyangwa Rwandeya. Ndamukiriza umuntu mumbarize ngo muri telefone yawe nta kadege kabamo. Nigeze kugira umugisha wo kwicarana na perezida live, kandi nicaranye nawe batantumye. Twagiye ahantu twamusanga, abasoda baratureka, mugiye muri restaurant, mugiye muri restaurant. Tugere muri iyo restaurant tumusangamo, turicarana imeza nagize gutya ndamubona, sinarinzi ko hari, ariko telefone yari misona ukayubika, ukareba ukayubika. Nta gahunda yo kuhatinda twari tuwafite, twarategereje arahava. Kuva uwo munsi tuwavuye muri Feva tuvuga ko gahunda muri telefone ni ugushiramo indege, tuba turi imbere y'undi mugabo uhambaye. Ikintu tubaha ntikiza kigukorera. Numvishije telefone, shiramo indege. Ikintu tubaha ntigikora. Amavuta utemera ntakora. Hakora ikintu wahaye valere. Mureke mbabwire nta muntu utohanura, ariko ubuhanuzi wakiriye nibwo bukora, ubwo wapinze ntibuba. Manowa, kandi ndarondogoye nuko nyine ntakundi. Manowa umunsi bamubwira ko azabyara Samusoni, yabwiye marayika ngo ntiwovuga ayo makuru, ngo tureke kuguheza ituro. Kandi ubwo buhanuzi bwari butaraba, ariko yarahamanyije n'umutima we ko ibyo bamubwiye bizasohora. Tuzubona impamvu uvuga ngo nzoshima ari uko bibaye, nyine ubushidikanya bishobora kuba cyangwa ni bibi. Nagiye kubwiriza ahantu, ndabwiriza, umuntu ampa amadolari 100 ndimo mbwiriza. Ndebye mbona na amadolari 100. Ndamubwira ngo uyu munsi ngo izuba rirarenga ufite inzu muri uyo mujyi. Arahindukira arambwira ngo ndabyemeye, amizindi $10. Dusohotse araza arambwira ati mva ngo ubwize ukuri, nta kibanza ngira, n'amadolari 100 nari mfite nayaguhaye, n'10 nari butege naryo nari guhaye. None iyo nzu
sinzi ahantu izava, ariko nemezanyije nawe. Nari mfiteho icyumweru cyose cyo kubwiriza. Ubwo hari yageze ku wa gatanu kandi hari muri Nibature. Satani aranongorera arambwira ngo reba, iyo ubwiriza iminsi 2 yari isigaye ntuhanure, iyi nzu n'umuntu natayibona ejo uzigisha. Iyo utumvise ijwi ry'Imana wumva irya Satani. Mbwira Satani ngo ayo makuru yambwira izuba ryarenze. Umuhungu aragenda ariko nkomeza kujwigira ahantu narindi natabona inzu. Hanyuma umuntu aramuhamagara aramubwira ngo harya nugira impano yo gusengera abarwayi. Umuhungu usibye n'ibicurane yari atarabisengera. Aramubwira ngo ntayo ngira. Aramubwira toya, umutima wanje uri kunyemeza ko gukira k'umurwayi uraha biri mu biganza byawe, please ngwino. Umuhungu atega moto, baranayimwishurira nta ya moto yari afite. Uwo ni umuntu Imana iri buhereza inzu. Hanyuma ariko ukuntu mutuje mumeze neza cyane. Hanyuma ageze ku murwayi amurambika w'ibiganza. Umurwayi yariruhutsa ngo ahwi, ngo sinzi ikintu kimvuyemo, ngo nimumpa amazi. Bamuhaye amazi, akimwa amazi aravuga atoya ndumva n'inzara, mumpa umutsima. Nubona umurwayi wawe atangiye kurya akawunga, zana ituro ryo gushima azaba yakize. Umuhungu bamutegera moto arataha. Saa 8 zigeze wa mudamu aramuhamagara, umwe wari urwaye, aramubwira ngo kuva nabaho nibwo bwa mbere mbonye Imana live. Uri muntu ki utegekana nijoro. Nanje giyondi umunyamurenge najwigiriye ndi kuvuga Mana kwizuba rigiye kurenga, iyo ndeka guhanura nkibwiririza ko bari bankunze, aba badayimoni bari banshutse ni bwoko ki ko hari hasigaye iminsi 2. Wa mudamu ahamagara wa musore. Umusore araza. Umudamu aramubwira ngo ejo nari buje kwivuza mu Buhinde, tike ngiye y'indege, ariko Imana yawe yantangaje, hatabuze n'igiceri na kimwe mu mafaranga nari butware, umutima wantegetse kuyaguha. Amuha ibihumbi 7 by'amadolari. Umuhungu atega moto, yanze ko bamuha lift batisubira. Ageze mu rugo arimo yabara n'umugore we. Ise waba aramuhamagara aramubaza, sha we uba mu macace uziranye n'abantu, nta muntu waba uziranye nawe uri kugurira inzu ko najwigiriye inzu yanjye ifite valere ya $15,000, ariko ukuntu nakubiswe uwamba 12 nazemera. Umuhungu aramubwira ngo umva anko, nta muntu uzi uri kugura inzu, gusa Uwiteka yambwiye ko bwira mfite inzu kandi mfite ibihumbi 7 by'amadolari. Ise waba aramubwira ati wewe nyakabwana wobona 7, niba ufite 7 bizane nguheze inzu. Nabwirizaga mu gitondo nkabwirizana nimugoroba tuza mu materaniro nk'uko. Nta makuru nari mfite y'uwo muhungu, ndebye mbona yicaye nkahariye, ndavuga ubu ni shetani muzanye tu. Sinari nzi ko yabonye inzu.
abahungu bararamya barasirimba bararamya. Wa muhungu abona igihe cyo gushima kiri kure, ariko ni nkaho ari Imana yamukoresheje kugira ngo andokore. Ubwoba bwari bwanyishe, avuga ati iyo bayayibonye se. Hari igihe Imana ikubwira ibintu ariko akabibyo itakubwiye, ariko umva amakuru meza. Ibyo Imana itatubwiye nibyo biza biba amaboko adushorera akatugeza ku byo Imana yavuze. Ndagira ngo mbabwire Yosefu nsoza. Umuhungu abarasimbye kuri mazabaho hano, aravuga ati narambiwe. Mu gitondo Imana yambwiye inzu hano, none ndashima Imana ko inzu nayibonye. Mwumve mbabwire, nimba hari umunsi nabwirije ni uwo mugoroba, ariko narabwira twavuga ngo haleluya. Yakobo yagiraga abagore bane. Yagiraga umugore bita Zurupa, akagira n'umugore bita Biruha, akagira n'umugore bita Rasheli, akagira n'umugore bita Leya. Hanyuma Rasheli abyara umuhungu bita Yosefu. Bava iyo nyirarume kwa Yakobo, Bibiliya iravuga ngo Rasheli ageze ahantu bita Shekemu, afatwa n'ibisa abyaramo umwana w'umuhungu. Ariko amubyara yavuye amaraso menshi cyane, kugeza ubwo umubyaza we witwa Debora yamurambitseho ikiganza aramubwira ngo humura, nubwo warusha ariko ufite umwana w'umuhungu. Ngo amwitegereza agahinda karamufata, amwita Benoni. Aravuga ngo uyu mwana azitwa Benoni, bisobanura ngo ni umwana uzakurana imibabaro. Yakobo arabyumva, aza yiruka abwira umugore we, aramubwira ngo upfe neza, ngo uyu mwana ntabwo azitwa Benoni, iri zina ndarikansarinze, uyu mwana azitwa Benyamini. Abandi bazamubonera mu icubahiro, abandi bazamubonera mu ibyiza. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Rasheli ubwo nyine yaje gupfa. Umunsi umwe natinze yeme, ndagira ngo izi nkuru zirangize, ejo ndagira ngo nzababwire igitabo cyo Kuva. Umunsi umwe nibagiye gushira mu indege, sorry, ubundi sinjya mbwiriza hatarimo indege. Hari ukuntu Satani akubesha wageze mu materaniro, akakubesha ngo abakubuze baraguhamagara, uba abantu bagufitiye amadeni baraguhamagara, ugahamagagwa n'abagutesha umutwe. Ari abakwishuka babura, ari n'amateraniro ukayabura, donc ukabahana ariko ntubone umugisha waho. Hanyuma Yosefu nyina yari yarapfuye. Abana ba Rasheli ni Yosefu na Benyamini, babaga mu ihema rya papa wabo. Yosefu akora ikosa rimwe, kandi rikosa natwe tuza turikora. Ababwira bene sinzoza atarakomera. Buriya abantu benshi bakwanga, urebye neza niwe wabahaye amakuru yo kukwanga. Hari igihe tuvuga icyo twifuza kubacu, hanyuma cya kintu abantu bareba neza bakabona ibyo uvuga ko bizaba, hanyuma bakakurwanya utaragira imbaraga. Waje kureba ugasanga nyamara ni wowe wabivuze. Imana ikakwihera Sheri w'umuhungu, amezi 2 ubukwe buzaba nk'undi mwaka, ukabura mu postinzi. Abarokore bakakubwira ngo ririya abandi muzakorana ubukwe, bashingiye ku makuru yawe watanze. Igihe nagize intambara zihambaye ni umunsi nabwiye isi ko ngiye gukora cace ntarayitangira.
abantu bose barabyuka. Ariko ndamukiriza umuntu mumbarize ko nta etaje ugira, nta modoka ugira, ubundi bakwangira iki? Nta etaje ugira, tugira vewiti, akazi kawe ugira alimentation ugendana, ariko barakwanga. Bakuziza iki? Inyenyeri yawe iyo bamaze kuyishurirwa nta kindi kigerekwaho nuko kwanga. Banabonye na muwaye banakuniga burya. Ndamukiriza umuntu umumbwirire ngo nimba atari inyenyeri bakwangira iki? Hari ikindi ufite? Umuntu ufite inyenyeri Land Road amugirira ishari. Ni gute Land Road akugirira ishari uri umupangayi? Wowe uramwishura akakugirira ishari. Buri gihe cyose iyo ugiye kumwishura abona uzamudepanse. Yosefu avuga gusa inzozi ngo nabonye imiba 11 yikubita imbere y'uwanje, ngo bene se barushaho kumwanga. Reka nihute nsoze. Umunsi umwe uragera, bene se bari mu kiraro. Papa we abwira Yosefu ngo genda ubandebere. Imuhira hasigara Benyamini, murumuna wa Yosefu, basangiye nyina. Abandi bana bose bari mu kiraro. Yosefu araza, aturutse nk'ariya, bamukubise amaso, baravuga ngo ndore Karosi araje, tumwice turebe ico inzozi ze zizabyara. Ico cyambere cyari ikinyoma. Tumwice dutegereze inzozi. Imana imfashe mu nyumve. Urupfu nta muntu rutinya, ariko rutinya umuntu uri wisezerano ry'Imana. Nabwiye abantu ndababwira ngo nimba Imana yarakubwiye ikintu kigatinda kuba, usihukumu Mungu. Iyo ni garanti uzugendana, ntiwopfa iby'Imana yavuze bitaraba. Bizabanza bive muri agenda, hanyuma gahunda yo gupfa ibone gukurikira. Yosefu uko byari bumere kose ntiyari bupfe, byenda yari bubabare, ariko gahunda yo gupfa no. Baravuga ati turamwica gute? Iyi nkuru ibaye ndende Mana ya Israheli, reka nihute. Baramufata bamwambura ikoti, bagiye kumutera inkota, umwuka wera aramanuka, amanukira muri Rubeni. Rubeni aruzuzwa, arengeza akaboko, aravuga ngo nshuti bavandimwe, ndabinginze ntimugirire nabi umuvandimwe, mumurekabeho, ariko tumwice atamenya amaraso, tumuhambire tumujugunye mu mwobo nabonye. Yosefu yabonye imibi imwikubita imbere, ariko ntiyigeze abona amapingu, ntiyigeze abona bamwambura ikanzu, ntiyigeze abona ubwoba. Ariko nibyo bibaye mbere y'ukunamirwa kw'imiba. Nababwiye ngo Imana itubwira bimwe, ariko igasiga ibizatugeza ku byo yavuze. Ibizadutwara bikatugeza aho hantu eda bishobora kuba ari imibabaro. Munyumve neza iki kintu. Uyu munsi nababwirije nitonze, ariko mutagira ngo nuko tuguma mu kandi kanya ni moto. Ndamukiriza umuntu mumbwirire ngo mu mibabaro yawe nimba harimo ubuhamya buzakomeza abandi bantu uracajwigira. Nimba Imana yitegereza imibabaro yawe, yareba mu mibabaro yawe ikabona hazavamwo amakuru yohumuriza abandi bantu bazaza, irakureka. Niyo yahamagaye Imana iramwihorera, yari mireba mu mibabaro ya Yesu ikabona mu jewe nawe.
mu mibabaro yacu nimba harimo inyungu z'Imana turacajwigira. Haleluya! Muri kunyumva ye? Twavuga ngo amen. Mu mibabaro ya Yosefu Imana yari biprojecta ikabona harimo amakuru tuzovuga muri Gosheni. Niyo mpamvu ibi bintu nabibwiye abantu, narababwiye ngo twebwe abamenye Imana sisi tumeokoka, nta ntambara tugira. Jewe muyoboke nta ntambara nimwe ngira. Oya, iyo umuntu angabye w'intambara zambwira Imana ngo himbazwa ku mayindi topic nshasha. Aya nandi makuru nzabwira bera, aya nandi makuru nzabwira abantu. Abamenye Imana ntitugira intambara, tugira ubuhamya tuzabwira abazaza. Iyo ngwara ni ubuhamya, ubwo bukene ni ubuhamya, icyo gisuzuguriro ni ubuhamya, ayo marira ni ubuhamya, iyo mibabaro ni ubuhamya. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo intambara turwana none nibwo buhamya bwacu bw'ejo. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo nta ntambara tugira twe, ni ubuhamya gusa. Hey, haleluya! Hey, haleluya! Mana ya Israheli. Yakobo Rubeni aje kugarura intama, ngo agaruka asanga Yosefu bamugurishije à l'âge de 17 ans. Abamuguze ngo bamuge Afrika nabo baramugurisha, ngo agugwa n'umusirikare bita Potifari, ngo umudamu wa Potifari aramwifuza. Bibiliya iravuga ngo Yosefu arabyanga, Yosefu bamujana muri gereza. Ageze muri gereza ku myaka 13, yari amaze imyaka 17 y'amavuko, amara indi myaka 13 muri gereza. Yosefu yinjiye muri gereza afite imyaka 17, avamo afite imyaka 13. Ariko muri gereza mw'indani muri ya myaka 13 yigeze ahura n'abagabo babiri barose inzozi, ngumwe ananirwa kuzirotorera mugenzi we. Yosefu arabarotorera, abwira umwe ngo wewe nyuma y'iminsi 3 baraguca umutwe, ngo nawe nyuma y'iminsi 3 baragusubiza ibwami, ngo wewe uri busubizwe ibwami ndakwinginze uzavuga izina ryanje. Yosefu ageze, wa muntu ageze hanze, ngo yibagirwa ibyo Yosefu yamutumye. Imyaka iragenda igera 13. Siku moja Farao wenyine ararota, ngo arota abona umuntu amufashe ukuboko, ngo amutwara ku ruzi rwa Nile, ngo abona ko inka 7 zibyibushe ziva mu mazi, ngo abona ko izindi 7 zinanutse zizimira, ngo izo nzozi zimuhagarika umutima. Ariruka ahamagara government yose, arababwira ngo mundotorere inzozi narose. Habura n'umuntu n'uyu umwe wamurotorera inzozi. Munyumve nsoze. Farao abwira abahungu baza bajana n'abandi, arababwira ngo mukingi amadirisha n'imiryango, ngo ntihagire n'umuntu n'umwe asohoka, ngo hatagize usobanura inzozi narose. Abwira undi ngo ugende ushaka icuma gicanye. Wa muntu Yosefu yarotoreye inzozi yumvise amakuru y'imbugita, ubwenge busubira muri gereza. Yibuka ko muri gereza habitsemo umuntu ufite talent yo gusobanurira. Igihe cy'Imana kigeze iragutabara. Dawudi Morodekayi yabwiye Esteri,
yaramubwiye ngo naho waceceka ugaceceka rwose ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa, ngo ariko bigakoreka binyuze ku bana. Buriya mureke mbabwize ukuri kandi ndashoje. Iyo igihe cyawe kigeze utabarwa n'umuntu utazi. Niga hano i Goma ahangaha ndi mu wa gatandatu segonderi, ariko izo histoire reka nzihorera, amasaha yagiye. Reka mbabwire Yosefu yari muri gereza. Farawo abaza uwo muntu ati mbwiza ukuri uje kugira gute? Aramubwira ngo nyagasani nibutse ubwo wamfungaga unziza imibabaro ya amakosa yanjye, nageze muri gereza masanga umugabo wajugunywe n'amaboko akomeye utagira ibyiringiro byo kuva muri gereza, ariko afite impano. Nanje nigeze kurota inzozi zimpagarika umutima, kandi uko yazisobanuye ni ukuri niko byabaye. Bibiliya iravuga ngo Farawo abwira uwo mugabo ari mu yiyegereza yo mu gihugu, arayimubwira, abwira ba bahungu be, arababwira ngo mugende muri gereza runaka mubaze ngo witwa Yosefu ninde, tutitaye ku cyaha yakoze. Umuntu umwe yaravuze ngo umuntu akurenganya atabajije Imana, ngo nayo ikakurenganura itabajije abantu. Hey, haleluya! Kuva mbayeho nibwo mbwirije nitonze, kandi nibwo mbabwiriza neza. Bibiliya iravuga ngo Yosefu yari yicaye muri gereza, ngo abona abakomando baraje, barabaza ngo Yosefu ninde. Umwana umutima uva mu nda, aravuga ngo aba bantu ubu ngubu bagiye kuntwara mu yindi gereza mbi, aha nari mpamenyereye. Baramujana, ngo ariko atangazwa no kubona bamunyujije muri salon de coiffure, bamukubita penke nk'iriya ya Diego, baramwogosha. Ubundi muri gereza iyo bakujanye mu yindi babanza gukuramo wa musatsi, ariko we bamukubita bogi derrière, bamunyuza mu iduka ry'imyenda baramwambika, barangize baramushorera baramuzana. Yinjiye ahantu asanga huzuye abagabo n'abagore bicubahiro. Muntunga ibiganza nimba nta murozo barimo, muvuge ngo Uwiteka kugabiza abagabo n'abagore bicubahiro. Mbonye umupfumu utabivuze, Mana ya Israeli. Yinjire Farawo aramubaza. Ayo ni amakuru nayo mbabwira, ndagira ngo tuje mu mwuka nyuma. Uku niko ndemweza nkunda ngo mbanze mbwira umuntu yumva inkomoko. Farawo aramubaza ngo peti ni wowe uzi usobanura inzozi? Yosefu aramubwira ngo of course, inzozi nizo zatumye bangurisha. Ile fimbo ibilisi aliyowahi tumia kwa kukuchapa ndiyo Bwana atakayoitumia. Yosefu aramubwira ngo ureba ntisingira diplome, abandi bize diplome nje mba muri gereza, mbwira nibiki wabonye. Aramubwira ngo narose inka 7 zibyibushe zimirwa ni7 zinanutse. Yosefu araseka abwira umwami ngo witse umutima mu nda. Yosefu ubundi yari busobanura inzozi, bakamusubiza muri gereza, ashiramo close arimo asobanura. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo andi mahirwe ugiye kubona ntuzayafusha ubusa. Hari igihe twagiye duhura n'amaturu n'imiryango y'imigisha, ariko igasanga mu mutwe nta bwenge burimo tukayatakaza. Ariko Imana yacu ni Imana y'imbabazi, igiye kongera kudukingurira indi miryango. Ariko hey, haleluya! Twazamura amaboko. Iyo ubuze mu mutwe, yego nimba wari kugenda wiruka, mureke mbabwire, umuntu ashobora kutakwica
ariko agatuma ucumbagira. Buriya Yosefu yaza kugira ubwenge, ariko Yosefu ariko ino round aravuga ati mva imyaka sinzi umuntu babajije ngo wize kuyihe kaminuza, aravuga ngo kuba kuri iyi si byonyine ni kaminuza. Uwo mugabo sinzi ngo ninde, baramubajije ngo wize amashuri angana gute, aravuga ngo amashuri yizangana n'imyaka amaze. Yosefu aravuga ngo imyaka 13 maze njwigira muri gereza, aya mahirwe aratuma nguma ahangaha sinsubirayo. Abwira Farawo ngo witse umutima mu nda, ngo ushaka umuntu wuzuye umwuka wera. Yari mabwira abayisilamu abarabu batagira umwuka wera, yarazi ko nibazana examen y'umwuka wera niwe bifata gusa. Twasamura amaboko, haleluya. Hey! Ashiramaka atushaka umuntu wuzuye impano z'Imana yera. Uwo yabwira yari Farawo basengaga za Osiris ibigirwamana, ngo numara kumushaka ukamubona. Yosefu yari afite amakuru ko nawe babona, n'ubundi biragaruka niwe wenyine ufite izo mana. Ariko ndamukira wuzuye impano z'Imana zera. Ya examen Yosefu yatanze niwe yafashe, ngo arebe umugabo wari uhagarariye ibigega, wari uhagarariye finance. Aramubwira ngo wa mugabo we nta mana zera ugira, ufite amasomo contability, ariko umwuka wera Yosefu examen yavuze iri kukunaniza, va muri uwo mwanya. Ndagira ngo tuze gusenga Imana uyu mugoroba. Ibintu bigize imyaka 13 byicaye mu mwanya wawe, Uwiteka bihagurutse mu izina rya Yesu. Iyo turi mu marira, iyo turi mu mibabaro, hari ibintu biba byicaye mu mahoro yacu, kandi turabihagurutsa mu izina rya Yesu. Mbabase tubihagurutse cyangwa tubyihorere. Iyo ujwigira hari ikindi kintu kinezererewe imigisha Imana yaguhaye. Yosefu yamaze imyaka 13 muri gereza, hari ikindi kintu cicaye mu munezero we. Iyo ubuze amahoro mu rugo rwawe, hari undi muntu yafiringa, hari undi muntu wayibye. Tuzamura amaboko tuvuge ngo bihaguruke mu izina rya Yesu. Wonkorera ku mutima wawe ukawubwira ngo uyu munsi wahageze, urasubira mu mwanya wawe. Ibi bintu bibi umuntu yabyemeye. Reka nihute. Umugabo yari yicaye yaramenyereye amafiriti. Farawo aravuga tumva wa mupapa we haguruka, mwenyekiti yamekuja. Yosefu bamuha intebe. Niwe muntu bahaye ministeri batamugishije interview, Farawo atagishije inama. Iyo Farawo abanza kugisha abantu inama, Potifari yari umugaba w'ingabo, yari gutera urusaku akabwira Farawo ngo uwo muhungu mugiye guha akazi wowe ntumuzi. Hari abantu batazaba mu nama yo kugufatira imyanzuro, bazaba mu nama yo gutangarizwa imyanzuro. Bazaba mu nama yo gutangarizwa imyanzuro. Bagiye mu nama yo kukwigaho, botanga commentaire ziri negative. Muza abantu commentaire ziri negative badutangira. Ariko Uwiteka inama zigufatira imyanzuro, abanzi bawe ntibazongere kuzibamwo mu izina rya Yesu. Icyakora
bazabe mu nama zibatangariza imyanzuro. Potifari baramutangarije ngo Yosefu ngo abaye minisitiri wa ekonomi. Farawo ndamukunda, nimbyara undi mwana w'umuhungu nzamwita Farawo. Aravuga ngo nukuri kwisumba byose, ngo shango ngwino. Yosefu aramwegera aramubwira ngo nta uzongera gusohoka no kwinjira udashizeho umuhuri. Amugize minisitiri wa affaires d'étranger, wabinjira n'abasohoka, directeur wa immigration. Farawo arataha, atarasohoka agiye kugenda. Muzi ko mu nama perezida ari usohoka mbere abandi bakabona kuza. Aragaruka aravuga ati nari nibagiwe akantu kamwe, ati nta ntebe izasumbiye Yosefu usibye yanjye. Nije na Yosefu yambura impeta ayambika Yosefu, arategeka ngo mumutambagize igihugu cyose. Yosefu bamutambagize igihugu cyose ngo agaruka akora ubukwe n'umukobwa bita Asenate. Yosefu umunsi umwe ari muhira, baramubwira ngo ari mu biro, baramubwira ngo madame arabyaye. Amanukana n'amajepe, yararindwaga ngo agere mu bitaro asanga umugore yabyaye umwana w'umuhungu. Ngo aramwitegereza ngo amwita Manase. Abwira umugore we ngo madame, ngo uyu mwana ndimo ndamureba ngo akanibagiza amarira natewe n'abavandimwe. Uwiteka Imana iguhoza amarira watewe na bene wanyu. Haleluya! Ngo Uwiteka ngo anibagishe imibabaro natewe na bene wacu. Yemwe nabo barambiye tuje inama, amasaha yagiye yashize, harenze igice cy'isaha. Reka tugeze 2:00, nibwo bwa mbere ndengeje amasaha. I'm sorry. Umunsi wundi baramubwira ngo madamu wawe arabyaye. Muka Yosefu yabyaye abana 2. Yosefu n'amajepe baramanuka ngo binjire mu bitaro, asanga umugore yabyaye umwana w'umuhungu. Ngo abwira umugore we ngo uyu mwana azitwa Efurayimu, ngo Imana inibagije amarira naririye muri iki gihugu. Ngo iki gihugu nacinjiyemo ndi ku mapingu, ndafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Ngo none Uwiteka yampojeje amarira naririye muri iki gihugu. Erega amarira waririye kuri iyo seta, muzambwira abantu munyumva sozeye, wumva kakana ndamukiriza umuntu, umubwire ngo uzasekere ku iseta wababariyeho. Takintu kiryoshe kibaho k'umuntu kubahirwa ku iseta yasuzuguriweho. Ariko fasha kubwiriza, turashoje. Fasha kubwiriza umbariza umuntu ngo iseta wasuzuguriweho urarize. Imana izagutuze hafi naryo, ubuzima bwawe buhindukirira kuri iyo seta. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Hey! Mureke mbabwire, iyo namaze kumenya neza kunyanga, kamenya neza kuvuga nabi, nkabimenya, telefone yawe sinza nisiba, kandi buri gitondo nkohereza message kugira ngo umunsi umwe uzorebe stati yanjye. Erega abanzi bacu bahora badukurikirana, bategereje kubona wacupiye. Uzumva uzoza uja kuri Serena, nushaka nurye nk'uko udafite amafaranga, basumye fanta imwe wifotore wishire kuri stati uvuge ngo Serena mudu. Tibazamenya ko wariye ingogo cyangwa utayo. Burya bahora batugenzura ngo barebe.
batugendera hafi cyane. Ibi nabibwiye abantu ejo bundi, ndababwira ngo umva, nimba utagira umuntu ugukunda, kereye umunsi wa anniversaire nta wari uvuka, wigurira indabo zingana gutyo uvuga ati wakoze kumpa indabo, ntibazamenya ngo ninde, nta wamenye ko ari wowe waziguriye. Abanzi bawe bakwiriye kuba muri telefone yawe umunsi w'iteka yabikoze, akaba ari bo ba mbere kubimenya. Hallelujah! Hey! 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 Umuririmbyi w'igiswahili yaravuze ngo ombea adui wako aishi ili siku za kubarikiwa ajioneye mwenyewe. Ongera undamukiriza umuntu mumbariza atari kwiseta wasuzuguriye wowe urarizi. Iyo seta urarizi. Uwiteka azakunyuze kuri iyo seta. Wuzuye icubahiro no gukomera. Wuzuye ubwiza bw'Imana. Mu bantu Yesu yakijije hari umwe wavangiwe. Abandi bose ntibavangiwe, havangiwe umuhungu umwe Yesu yahumuye. Ariko ura muhungu yaravangiwe yewe. Yamabwira Yesu, aramubwira ngo ngiye kuba umwigisha wawe, tuzatujana ahantu hose ntanga ubuhamya. Yesu aramubwira ngo ahantu hose nzanyura ntibakuzi, ariko hari iseta wajwigiririyeho, uzagenda uhanyure, babone byarahindutse, babone byarabaye, babone byarakoretse. Haleluya! Tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya! Hari seta wababariye, hari seta bakwamburiye w'agaciro, hari seta waburariyeho, hari seta wambariye gisuzuguriro, hari seta y'imibabaro. Iyo seta niyo ukwiriye. Zambwira abantu pastor, kababwira ati burya nimba warambaye ubusa caci kabimenya, bwacu Uwiteka akakugubita amasuperi, umva uzuza wakererewe si icaha, kandi wiyaranje ushaka itarisakuza, uza winjira utangire gusakuza ukiri ku muryango, papa bahindukire ubabwire ngo nije wa wundi Yesu yagiriye neza. Hallelujah! Hey! Umuntu wavuze kuzapfura umukene, Imana ikaguhereza imodoka, ari wa muntu uzoza uhari ifite, umubwira tumva gwino nguzengurutse umujyi wose. Twagiye gusenga ahantu bita Imanyana. Imanyana ni muri Kamonyi. N'umuhungu bita Musafiri ni wahani Gisenyi. Turabwiriza umukobwa umwe azari kurira, ndamubaza ye urijijwe n'iki yewe? Ngo hari umugabo duturanye. Yagize gute? Ngo yaravuze ngo sinzakora ubukwe. Ati kandi ni ukuri, ibyo uwo mugabo yavuze ni nkaho ari ukuri. Imyaka amaze kujwigira. Ndamubwira ngo ubare iminsi 90. Imana iraguheza mwo mugabo. Ariko mu murenge uzatwaremo wa mugabo ari uja gusinya ko gikoze ubukwe. Tuzamura amaboko tubaho haleluya! Hey, haleluya! Hey! Abanzi bawe nibo bakwiriye kuba bambere mu kumenya ko ubuzima bwawe bwahindutse, bakabona ko atari bo Mana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Sifa ni zake Mungu Jehova. Reka nihute nsoze dutahe, tuzakomeza ejo. Ariko ejo numva nzababwira igitabo cyo kuva. Mwenyezi Mungu asiyoshindwa nibaha. Yosefu abwira umugore wa Senate, aramubwira ngo iki gihugu nakibabariyemo, ngo ariko Uwiteka ashimwe, ngo yampojeje amarira naririye muri iki gihugu, ngo utabona mfite abasirikari bandinda, ariko narajwigiriye Asena nababaye imyaka 13 muri gereza,
ntagira ungemurira, ntagira unsura, narajwigiriye ntazi ngo nzovayo ryari. None Uwiteka ampojeje amarira. Nawe Uwiteka aguhoza amarira waririye mu gisuzuguriro. Hey, haleluya! Hey! 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 Twazamura amaboko agaheka. Wazamura amaboko agaheka. Wazamura amaboko agaheka. Haleluya! Reka nihute soze, mumbabarire narondogoye. Narondogoye igiterane cyashize uko. Mana ya Israel narondogoye ariko igiterane cyashize. Ariko nta kundi. Ya mabandi, vuga ngo amabandi. Vuga ngo ya mabandi. Subiramo ngo amabandi. Yagurishije Yosefu aza guhaha. Aza guhaha. Kandi nta winjira atanyuze kwa Yosefu. Ariko ndamukiriza umuntu ukamubwira ngo tuzongere guhura mu bindi bihe we. Haleluya! Ujya habaho ibindi bihe. Nimba uri mu bihe bibabaje nyamara hariho ibindi bihe jameni. Ingalau leo unalia ariko hariho ibindi bihe bigutegereje. No malizalifu hariho ibindi bihe. Bari baherukana basaba imbabazi. Bari baherukana bamukubita rukomande. Bari baherukana bamwambura ikanzu. Bari baherukana bamufiteho ubushobozi. Ariko mu bindi bihe bahura afite aba bodyguard. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo uzongere guhura n'abanzi bawe ubari hejuru. Ariko aka kantu kararyoshe. Mama Zuzu kararyoshe. Guhura n'abanzi bawe ubarusha imbaraga. Guhura n'abanzi bawe bagusaka ubuhake. Ariko aka kantu kararyoshe Mana yaje. Mwumve mbabwire buri mbuto yose izimereraho yaboreye. Agaciro k'umwana w'Imana kaza kamereraho yasuzuguriwe. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Hey! 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 Hari umuntu unezerewe avuga ngo haleluya. Hari umuntu unezerewe avuga ngo haleluya. Hari unezerewe avuga ngo haleluya. Papa bongera guhura dadi. Muchungaji wali kutana tena. Ya. Banyura kwanza muri biro bahura n'itapi. Bahura kwanza n'abarinzi. Ya. Ngo bamugere iruhande. Basanga yicaye kuri table d'honneur. Bible iravuga ngo barapfukama baramuramya. Hari yashize imyaka 20. Imyaka 13 yamaze muri gereza. N'indi myaka 7 yo kwera. Imyaka 20 Yosefu ngo abarebe ngo yibuka inzozi ya Rose. Ahuza inzozi azihuza n'amapica. Aravuga ati aba bantu ko narose miba 11 iyi ikaba ari 10 ngo yitegereze. Abona Ruben, arebe abona Iskari, arebe abona Zabuloni, arebe abona Lewi, arebe abona Gadi, arebe abona Tipedani, arebe abona Nafutali, arebe abona Asheri. Bible iravuga ngo yinjira mu cyumba ararira. Abwira Imana ngo Mana ngo buryo ubasha gusezeranya. Haleluya! Buryo ubasha gusezeranya ukanasohoza. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo ibasha kubivuga ikamenya no kubiragira. Ya. Hari unumvise avuga ngo haleluya. Imana yacu ararira. Aravuga ngo Mana kumbe naratangaye n'Imana mwabagabo mwe. Izi kure kukajwigira ikigufitiye muri gahunda yo kukugirira neza. Ikakure kugasuzugurwa muri gahunda zayo harimo icubahiro.
ariko twavuga ngo haleluya. Ariko wa mana we izi kure kugakena, ariko yareba muri gahunda yayo ikareba uzakira. Wajwigira ni nkaho yokubwira ati yo nduru niyiki. Yosefu yarajwigiriye, ariko muri plane z'Imana harimo gupfukamirwa. Hari umuntu numvise avuga ngo haleluya. Reka nsoze dutahe tuzakomeze. Mwenyezi Mungu wasiyoshindwa ararira ntiyararijijwe n'ibibazo. Baba waweza kuyatimiza kweli? Arihanagura amasozo aragaruka asanga baracapfukamye ko iteka n'igitangaza. Arababwira ngo nabamenye mwe mwese, nabamenye. Ya ndege yavuyemo mw'abantu, indege z'igisenyi ntiziza zijamo. Nashaje nagize ngo nakuyeho indege, nashizeho indege, naho nakuyeho network ya data. Ubusaza si ikintu. Burya nawe nisona ndakubabarira, wasanga nawe wakuyeho data. Haleluya. Muri kunyumva bavandi? Ese muri kunyumva yeme? Arababwira ngo nabarebye ndabamenye, ngo murabo mu nzu y'amabandi, ngo nta kindi cyabazanye, ngo mwaje kureba igihugu kitagira amaboko. None wewe sigara, mwebwe mutahe. Barahindukira baramubwira ngo mva tukubwiza ukuri, twebwe turi ba mineri ntituzi no kubesha. Tuzagwa n'umugabo bita Yakobo, tuvuka turi 12. Icyo akora umwe inyamaswa z'inkazi zaramuriye, kandi uwo ni we. Buriya bazongera kukubesha tundi bagira isoni, ntibajya baruhanye, barambirwa. Arababaza ati none uwundi arihe? Atundaye n'umwe avukana na nyakwigendera, kandi uwo mwana umunsi avuka ni mama we yapfuye. Mama we niyo, papa niyo murekura, ahora muhoza amarira ya nyakwigendera. Kandi disi nyakwigendera twaramukunda, ariko inyamaswa zino zirakavumwa n'Uwiteka zaramuriye. Inyamaswa zatuririye Yosefu. Yosefu arababwira ngo nimba mumbwira ukuri nimutahe, muzane muri umuna wanyu mwavuze. Atariko ndiko ndababona simbakira amakenga, murasigaza uyu nguyu. Atoranya Simiyoni, ndamufunga, muzamufungura muzanye uwo muri umuna wanyu. Barataha bagera imuhira babwira Yakobo amakuru. Baramubwira ngo igihugu kirimo ibyo kurya, ariko gifite umutware w'idayimoni, shetani nyamugomora. Yafunze Simiyoni kugira ngo amufungure. Yadutumye ngo tuzazane Benyamini. Yakobo ararira ngo murampe muki, ngo kubera iki mwamubwiye ko Benyamini abaho? Ntimuzi ko mukuru wa Benyamini inyamaswa zamuriye? Ntimuzi ko mama wiwe yapfuye? None uyu mwana nawe murekura agende, uwo mugome iyo shetani nimwica. Inzara ibaye ahamagara Benyamini, amurambika w'ikiganza, aravuga ngo Mana ya data Ibrahimu, kandi Mana ya data Isaka, ndakwinginze ujane n'uyu mwana, uzamuragira amaboko y'uwo mugome, azagaruka amahoro Mana. Amen. Umwana aragenda agere kwa Yosefu. Yosefu abakingurira Simiyoni ngo abahereze ibyo kurya byo gutahana, ngo afata igikombe yamweragamo agishira mu mufuko wa murumuna wiwe, ngo kwari ukugira ngo bakimufatane, hanyuma bamugarure wenyine bibanire. Bageze kuri stage babona abajepe baraje, ati mushire imizigo hasi, mwibye umwana. Basatse bagisanganye mu mufuko wa Benyamini. N'umwana ise yabihanangirije gusiga. Bose bararebana, baravuga ngo turataha gute dusize Benyamini? Data nono aricwa n'agahinda, kandi twavuze ngo uwo bagifatana bamuhindura umucakara. Dusubireyo twese, twe kuvugana n'abasirikare,
tuje kuvugana n'umwami. Umwami ninde bavuga? Ni Yosefu. Tuzamurira Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Bose baragaruka. Yosefu yari yiteze kubona bagaruye umwe, abona bagaruye amabandi yose. Haravuga ati plani yiwe biraferinze, baba baraje bose. Bageze mu nzira, Yuda abwira Rubeni, Yuda niwe wari manyanga, abwira Rubeni, wewe ntuzi kuvuga nubwo uri grand frère, uceceke iyi kese muyinshireho. Buriya shaho bamanyanga bazi gukonvenga, muyinshireho. Ati cambere twese hatabuze n'umwe, guhera kuri iri bandi ry'umujura ukageza kuri twebwe, nitugera imbere y'uriya mwana dupfukame tumurane. Baraza ari 11, basanga Yosefu arahagaze arabategereje ngo bamugere imbere, hatabuze n'umwe, bose barapfukama. Inzozi yarose ziba ziruzuye, kandi yavuganye nawe niyo kwizerwa. Vuga ngo niyo kwizerwa. Abavuganye n'Imana, haleluya. Imana iguheza umugisha. Niyo kwizerwa, niyo kwizerwa yavuganye nawe. Niyo kwizerwa n'ukuri kw'Imana. Niyo kwizerwa mwaba mama mwe, niyo kwizerwa mwaba papa mwe. Ya masezerano yakubwiye bitinde bitebuka uzayabona. Niyavuganye nawe ikurikirana ico yavuze. Tuzamura amaboko tuvuge haleluya. Barafukama baramuramya. Haleluya. Yakobo nako Yuda agendesha amavi. Yuda agendesha amavi, agendesha amavi. Yegera Yosefu aramubwira ngo mva mukubwa. Kandi Yuda yari umukongomani, shefu. Abakongomani nibo bazi gukabiriza. Abakongomani shefu amesema, aramubwira ngo shefu, twaje hano tukubwira ko tuvuka turi 12, tukubwira ko umwe inyamaswa y'inkazi yamuriye, tukubwira ko uwo bavukana neza atazava ku ikoti rya muzehe. Umunsi uwo mwana avuka twakubwiye ko mama we nawe yapfuye. Iyo nzu ya Rasheli ifite umwana umusigaye, mama wabo yarapfuye na mukuru wiwe yarapfuye. Turakurahiriza Uwiteka ntitwotaha ngo tumusige. Noneho data agahinda ko mwica, tumushitse imbere tudafite Benyamini. None shefu ndakwinginze, reka njyewe nsigare nimejitoa, sigare mu mibabaro ye, sigare mu gisuzuguriro ce, mbumuretwa ariko umureka atahe, kugira ngo umusaza ungana na papa wawe yongere yishime anezerwe. Njyewe nubwo wonsigarana tuvuka turi abahungu 6 kuri mama. Bibiliya iravuga ngo Yosefu abaza Yuda ngo uwo musaza na amahoro, barimo bavuga papa wiwe. Yuda aravuga ati uyu mugabo ubwo atangiye kugira impuhwe twatashe. Aramubwira ngo mva musaza, aragira yahe mahoro mumaze w'abana, buri kwaje usigarana umwana, munyatsa afite ni wewe, twaraje usigarana Simiyoni, none turagarutse usigaranye Benyamini, ubwo nitugaruka uzoza usigarana umwana. Ngo Yosefu ananirwa kwiyumanganya, ngo abwira abarinzi bamurinda, arababwira ngo si igihe cyo kurindwa, mumvira uruhande mugende. Ubwo yavugaga bamusemurira, abwira uwamusemuriraga, aramubwira ngo si igihe cyo gusemurirwa, ururima aba bantu bavuga ndaruzi, nawe genda kandi mugende vuba vuba. Ngo arangize ngo akashikwa n'amachozi, araturika ararira. Ntiyarira nk'umunyacubahiro. Burya abanyacubahiro bagira ukuntu barira, abanyacubahiro bararira bagira amarangamutima, ariko iyo barize barihanagura gusa. Ariko ngo arira nk'umwana wo mu cyaro wafushije abiwabo, minisita w'intebe apiga nduru, yari umukongomani ararira. Ntiyarize nk'umunyacubahiro Yosefu.
Bibiliya iravuga ngo abantu bose bo muri uwo murwa ngo bamenye ko yarize. Bene wabo bafukamye babonye Yosefu arize, noneho baravuga ataratumara. Uyu mugabo yari afite umutima mubi akiyaseka, noneho aho aririya arica umuntu. Ariko mana we, umva ukuntu yarize avuga ndashoje. Yarize avuga ngo ni jewe Yosefu, mimi. Tuzamura amaboko tuvuge haleluya. Hey, haleluya. Aravuga ngo ni jewe Yosefu, ni jewe Yosefu. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo tuzongere guhura twibwira. Hari igihe tumenya umuntu mu bice, tukamumenya mu marira, tukamumenya mu bukane, tukamumenya mu gisuzuguriro. Ariko igihe kirageze wibwira abavandimwe bawe, wibwira bene wanyu. Haleluya, haleluya. Abumva bagiye kwibwira abantu bazamura amaboko bavuga ngo haleluya. Igihe kirageze pastor, wibwira abandi ba pastor bo muri uyu muhana. Igihe kirageze Gosheni, mwibwira abandi andi macace yo muri uyu muhana, mubabwire ngo ni twebwe Uwiteka yavuzeho. Haleluya. Murimo muranyumva yeme? Uzibwira abanzi bawe. Uzindi muntu wibwiye abantu bamuzi. Ana yarabibwiye, yarahagurutse mu rusengero aravuga ngo ni jewe wa mugore, ni jewe wa mugore, ni jewe wa mugore. Yosefu nawe yibwiye bene ahagaze ku maguru yiwe abiri, arababwira ngo ni munyumve, ndashoje dutaye nta minota ibiri. Arababwira ngo ni jewe Yosefu. Inyamaswa z'inkazi ntizandiye cyari ikinyoma. Benjamini murumuna we nibwo yari yumvise ayo makuru. Bamugurisha ntiyari ahari, yari kumwe na papa wiwe. Kari gafukamye, buriya murumuna wawe abaye president, abandi bozo babona president ukabona grand frère. Tuzamura amaboko tuvuge haleluya. Hey! Benyamini yarafukamye. Yosefu avuga ngo ndi Yosefu, umwe mwabeshe ko inyamaswa z'inkazi zari. Benyamini arahaguruka, abandi bafukamye warahaguruka, yegera mukuru amufata mu ishati, aramubwira ngo ushobora kubuza amakuru yo mu rugo iwacu. Uri Yosefu, imyaka 20 uri, wabuze umuntu uhereza urwandiko. Duheze Imana ishubahiro. Haleluya. Tuzamura amaboko tuvuge haleluya. Wabuze umuntu uheza SMS. Imyaka 20 twarajwigiriye. Mbwiza ukuri, nimba uri Yosefu, ikanzu riri mu rugo nijyane. Rya kanzu data yabitse, buri gitondo areba karira, nimugoroba areba ntasinzire, mu gitondo yarireba bukira ameze nabi. Iriya kanzu nijyande, kiriya kiriyo twakoze nicande, ariya maraso nayande. Ko bavuze ko inyamaswa zakuriye, ko bavuze ko udashoboye, ko bavuze ko nta bwenge, nyamara ufite amakuru bakuvuzeho. Ariko vuga ngo ni ibinyoma, uraje ugaragare wa nyawe. Haleluya. Hey! Twazamura amaboko tuvuga ngo haleluya. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo wewe wa nyawe ugiye kugaragara. Andi makuru yose ni ibinyoma, andi makuru yose ni ibinyoma. La foria kolo maria fe, eria baba kos, eria baba sikayafa, oria forias. Ikanzu riri mu rugo nijyande, amaraso ariho n'ayandi. Uwapfuye ninde? Imyaka 20 utaza kutureba niki cyagutwe? Wabuze tike ko ndeba nkabona ukomeye. Ushobora kuba utari Yosefu. Amakuru uvuga ushobora kuba warayasomye. Yosefu ahobera Benyamini, aramubwira ngo umva murumuna wa, ikanzu riri mu rugo nijyanje, ariko amaraso nayo umwana w'ihene. Amaraso n'ay'ihene babazi, ariko ikanzu nijyanje. Ariko reka nkubwire ngo begamiranye amajosi. Bibiliya iravuga ngo bararira, wakapiga nduru bararira, begamiranye amajosi.
bararira. Bibiri iravuga ngo barira bavuga ngo icyazura mama, icyazura mama. Mama akazuka akongera kubona abavandimwe bahoberana, abavandimwe bahura. Mama akabona igitondo cy'imbabazi. Kandi mureke mbabwire mwa bantu mwe, imfubyi ndizinezerwa iza yubaka inzu ikavuga ngo yoba mama yarayibonye, yakora ubukwe ikavuga ngo yaba mama yarabutashe. Uwiteka azagukorera ibitangaza kugeza ubwo uzifuza ko abapfuye bazuka bakabibona. Imfubyi izigura vewiti ikavuga ngo yaba data yarahari basi muheza umunyenga. Imfubyi abantu bayikomera amashyi ikavuga data yarabonye ko umwana wiwe yasigaye akomera. Ndasenga Uwiteka akuzuriza ibyiza kugera ku rwego wifuza ko abapfuye bazi wowe wa kera ko bazuka ngo barebe ineza y'Imana. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Hey! Hey! Nabarambiye yemwe turashoje. Hari umuntu unezerewe wazamura amaboko avuge ngo haleluya. La force. Hari unezerewe bavuge ngo haleluya. Umva pastor, umva Yosefu abwira Benyamini, aramubwira ngo ifarashi yawe hitwara ibyo kurya, itwara amakuru, wirukanke ubwire data iby'amaso yawe yarebye. Mureke mbahanurire muri uyu mugoroba, ibirenge byacu byirukankanya agahinda, byirukankana ibibazo, ariko igihe kirageze wirukankana amashimwe, wirukankana ubuhamya, wirukankana ubuhamya, wirukankana ubuhamya, wirukankana ubuhamya. Yeee, haleluya. Hey! Uzabwira abantu ngo nimundangire kuwa mbere aho basenga nje gushima Imana, mundangire kuwa kabiri aho basenga nje gushima Imana, mundangire kuwa gatatu, mundangire kuwa kane, mundangire kuwa gatanu, mundangire kuwa gatandatu. Hanurira amaguru yawe uyabwire ngo acirukankana ubuhamya. Kuna habari njema, hari inkuru nziza, hari inkuru nziza mw'abantu mwe, hari inkuru nziza mw'abantu mwe. Tuzirukankana ubuhamya muri Gisenyi, tuzirukankana amashimwe, tuzabwira abantu gukora kw'Imana, tuzabwira abantu Imana twamenye, tuzabwira abantu Imana twasenze. Kandi mureke mbabwize ukuri, tuzaterwa ishema n'iyi Mana. Umunsi umwe tuzahagarara twemye tubwira abantu ngo nimuyirebe iyavuganye natwe. Haleluya. Hari umuntu unezerewe bavuge ngo haleluya. Hari unezerewe bavuge ngo haleluya. Hari igitondo ndabona bamwe bagiye kwirukanka nk'impara, abandi bagiye kwirukanka nk'isha, abandi bagiye kwirukanka nk'amafumberi, abandi bagiye kwirukanka nk'amafarashi. Tugiye kubwira abantu ngo ya Mana yacu yabikoze, ya Mana yacu yaserutse. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. La forias. Aramubwira ngo ifarashi yawe yirukankana amakuru, ifarashi yawe yirukankana amakuru. Benyamini yurira ifarashi, arayibwira ngo wafarashi we, ndakwinginze wirukanke, wafarashi we, wiruke wafarashi we. Mfite amakuru meza ngiye kubwira data. Roma foria feria. Ninayo habari inaniwasha, ndumva inkuru njya yo kubwira data. Wafarashi we wirukanke. Bibiri iravuga ngo ise yaratakibona neza ngo bwari bwije, bwari bugize gute yeme. Iyo mugoroba wageraga, iyo mugoroba wageraga ngo Yakobo yarasohoka mu nzu ngo akitegereza ku misozi y'Ishekemu, ngo arangiza muri Afrika ngo arebe ko amafarashi y'abana bataha. Asohotse arebye, alipotazamia kwa umbali, arebeye kure abona ifarashi imwe yaje nk'iyasasi. Aravuga ngo iriya farashi ni yandiza nk'iyasasi. Ngo arebe abona ni y'umuhungu we Benyamini. Aravuga ngo kubera iki yaje ifarashi imwe ya Benyamini. Bibiri iravuga ngo ifarashi ya Benyamini iraza ngo igera imbere ya se. Benyamini ava ku ifarashi, ariko ntiyavaho arira,
ntiyavaho aseka ngo ava ku ifarashi arira, ariko se yamureba akabona amarira arira ntabwo ari ay'agahinda, akabona amarira arira n'ay'umunezero. Habwa amarira y'umunezero mu izina rya Yesu. 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 Abayakiriye bavuga ngo haleluya. Hey, haleluya. Munanisikia jamani? Muri kunywa? Abaza Benyamini ngo Benyamini mbwira ayo marira urira nayiki. Benyamini ngo agwa mu gituza cyase, abwira se ngo dadi ngo reka nduhuke. Imyaka 20 y'ibinyoma namubonye, dadi namubonye, papa namubonye. Inde Benyamini uri kumbwira nde? Papa uzugiriye rekwa, papa arakomeye, papa afite office, papa ni ministre w'intebe, papa yoze wasaze ninde? Papa ni ministre wa economy dadi. Yoze wasaze uri kumbwira nde? Ariko papa wakumvise ko nawe uza winjira ngo asoke lomalizalifo atamunyuzeho. Benyamini uri kumbwira nde? Wasaze dadi afite umuhungu w'imfura witwa Manasi dadi. Yoze ninde uri kumbwira Benyamini? Papa afite ubuheta yitwa Efraim. Uri murambwira nde? Dadi reka ngubwira afite umugore witwa Senati. Papa inde? Dadi umva arakomeye papa. Duheze Imana icyubahiro. Yeah, haleluya. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro. Arakomeye. Amaso yanje yamubonye. Papa ntawuze umugeraho adafukama. Twese na ya mabandi yawe twamugezeho turapfukama. Imiba 11 papa. Yakobo arafukama, arambura amaboko aravuga ngo nabimenye ngo uri Imana itabesha, uri Imana itabesha. Haleluya. Uri Imana itabesha, uri Imana itabesha. Wavuganye n'Imana, zamura amaboko uvuge ngo uri Imana itabesha. Zamura amaboko uvuge ngo uri Imana itabesha. Haguruka dusenge dutahe. Wavuganye n'Imana, ni Imana itabesha. Zamura amaboko yawe dusenge. Zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bujane nawe none n'iteka ryose. Ejo tuzasenga saa 10. Twese turazamuka tuje kwa presidari abari kwiyamamariza. Nituvayo saa 10 tuzahitira ahangaha. Ejo tuzaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo habura gatoya bagufate, Uwiteka araseruka. Mutahana amahoro y'Imana, mutahana amahoro y'Imana. Ni mutahana amahoro y'Imana, mutahana amahoro y'Imana, mutahana amahoro y'Imana. Muramukanye mutahana amahoro y'Imana. Lo malizali folas.